Yeah, asike sithi happy new year, happy 2023. Siyindoda enye podcasters sizothi thina unyaka okanye new year ayizanga kuzosixelela into ezininzi okanye ewe singonwaba kuba sishiya ingxaki zethu ngemva okanye izinto esizishiya ngemva, kodwa i-new year izosixelela uba lento engumuntu ayigqibelelanga ekutheni bengumuntu, kodwa umuntu uyakhula instead of ukuguga. Ya ukukhula kukuthini? Ukukhula kukwehlukanisa urongo no right, yabona. Urongo no rightitsho ukuthi mawuhlukanisa urongo no right awumhlukanisi ebantwini kuphela, kodwa nalapha kuwe uyakwazi ukumhlukanisa urongo no right. So i-new year izosikhumbuza uba lento engumuntu iyakhula ayigugi. So sicela ungandelwa ngabantu abagugayo instead of abakhulayo. God bless you.